Ovo nije spremno. Sada ono cijelu sliku izbjegneš ne gore. Jasno. Došli, pozivam vas još jednom da nam se pridružite uz kavicu i da nas podržite sa jednom malom prijavom, jednim malim obrazcem da zalobirate za nas. Stoga dođite, popite kavicu i pridružite nam se. Ja bih molio jedan pljesak za Extreme Klub Slavonski Brod što je zalobirao za lob.